Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Jirritorna l-Valletta Early Opera Festival, bl-opera ta' Mozart, Apollo and Hyacinthus, li kiseb meta kellu biss 11 sena. Il-ġuf u l-om huma s-suġġetti ewlenija ta' wirjata Rebecca Bonaci li qed tittella fi spazju kreattiv. L-artista Joanne Fenech Portelli tesplora kif tgħix il-mument f'70 pittura li qed jiġu eżibiti fil-wirja Carpe Tempus.